bwega mutegeri wa Meru TV na katho otie mwanya ugoroba na ruo ngikuwatwa ugeni kiri nteto cietu cia Meru TV ra twithirite twikuthuranira muthenya jona ruo kumantere mwanya ja kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru gakurikanirwa rini tariki 29 mweri ni jwa 3 mwaka 2025 na ici nicio nteto ira tumbite kwithirwa twikuretera na njira indaja kana ira tumbite kwithirwa twikuthuranira utuku bwa ruari na ni wirigiro bwako ria mona uni ukangwa tambari na witaniri nani mwanka kagita karaga nkomba kwithirwa nkithire nikenda ukamenya jara yonthe ya gwitite na mbere muthenya yona ruo uni rito rakwa urimbita Njeri Wacheupe na tukiambiria nteto cietu ni ati nabo akari ba Nairobi dogo ira iruterenerwa igamba ng'ombe nabo nibombete kuthwa bagichumiria na gwita na mbere kuthetera wagi bwa ukaria ntereniu na raba kuwa kwina wamba bwa ndethia na bwithirito bukingia muno na nonto bwithirito bugita na mbere kwa kagita gakaraja na utethi bomba kwithirwa bakiona bagita na mbere ni bogwite ati wamba bubu burumba kwithirwa bukijukia kanya utuku na ni untuboro butumite batuwa no gwa nene nonto bariuga wamba bobo bwithithikane antu bate kumenyeka akari baba ni betete na mbere na kwithwa bakimeneria tibu warutereru na kinya munini wawe bakiuga ati utethio bako batethi na buno nto kinya nyuma yabo kwithwa bakiringa ripoti kwa kagita utetagaria bomba kwithwa bakijukia onto bora bukua ni bakuona ni ati antu baba ni bamamite ngugini jao no mwandiki wetu andete kumarutereru murimi mbogo ari na chotariria kutuka kunoga mtatu kana kwa yakuvokanya Gikwi kyo kiriro kira kiyurite methori mekura mwanantu arume kuma Nairobi ndogo irereka yukindenia wandie gamba ng'ombe nyuma yago kuga wamba ibwingite ntere ino na batire na muntu kubatethia ara indi batigarite bakiriragira murungu wago wenka kawa rutana umana ronje obanjire baba motha ni thiurugamena ng'ombe rwe thiranga ino ntone thirande na umane thiranga bakiuga baiyagwa na bakaringa riboti kiri chibo wagwa mwana munini wake ndi gutire atua bathukagia togwa tantu utie atue yo kagwa tende ona thimu iriyo antu abore tunyo muthenya rero ngikibiri lakini mtu yo atigwata wa yo kedu atua riu ona gwatinda guchunkuna tugacunkuna no kana tie tungwa tukamwa tukauma na ibanga tugetethie kitio ende tikuga thirikari gaturungamira ngatie ng'ombe na ng'ombe ira thikayo gwetikwa kwaririe bara kwaririe tutabuna byeyo batitinda utinda kuvinga teri no ngabakala kuikona bibiro badita kwa bibiro bate ibadira kana ile kana ibono nireno gati bauragia iba patori nati korotani njondo kumagaro katugo ngawata mtunywe kangu metakogora njondo kumagaro kawatugira wale toire mwakora kumagaro ka wala bonge batinda mama na batenyo tugo watu bakamamire na koro na rwana roro nini araba ugite ndi wamba bubu butimite kinya ng'ombe irambiria kunywa ntere inu ara mwekuru yo ya kwa kugara igirwe nchamba ithatu cia murao indi nonete ciire mwani oyurite marieta mbeto aruthu wanjira muterwa kioro matino makoro ndaraigirwe ng'ombe yakwa tha ikomi cio tugo irera thia ntindagirwe nkarenu na thaino nigo ng'ombe ciakwa iraigirwe kiugo kionthe batigie bandengangira gwaya cionthe bathukia ng'ombe ciakwa cionthe thaino ng'ombe ciakwa ciena ngwana ciere lakini emwe kora na ciena mikanda inu ciere ende ciere ciatiga cionekana cingai watethia twaita bora cioneka ciogetwo na mikanda ende enu emwe kora chwe ara ende kinya kumama baugite batikumba kumama nontu bwa ugwaya tamba ndani nyonde thagia nchamba ntirethagia nyamora ngachera nene nyo ya thimugache amba ibubu inge nonto na mbere nchiecho kwa kenywa kwa mwekamba na ijiro ng'ombe na kayao ende gakuingita uko wetu tutiko mama ti kai baba torara tokari ugutogere tiogu nonto okemama uri we nyomba kugwa ku tauri no gokugia ku ti mwamba leo mami ta mugwanje cio tugo to mama atio ari tani ti mama ndara ndothete ogu mama ngokia kurura nkamya gokia renu akiuga ende ibanogete ikuyo nontu ona meoyo yago ni yitwe na antu batakumenyekana mwana ndo ndayetwa nigo wana mbodi che yo na mbodi ndatunyera mbodi ri agacionda na ana baretheti bakera wai wana wario gatukukuraga muthenya tha 10 na mori arere ambumeta kanisani ekare kana kanini kamware ni otie kyo ndayetwa na moyo ndo muhia ngai lakini ndo mori kukombendera otie ndo gyakwa kiyo kire ochoka wana baitikiri Chija wigachoka lakini na ng'ombe ni yeto ukewe kiathi baba ndi mwati kare kethenjo ketaiagwa mwana mbori airuterwa mbori ya getabwera ya atunyoro ana rukie tabwaru gakera wa waria ngakuraga
gatu tabwera ngai ateithia enu ne achokire erenge ya ruto tu itachoka enu yaura na yaura ende nino chinja rutero chonde atiena nyamonge nare mana chomo mirao ndaijirwa mboli mweru ena na ngoko na chochia thisieri December na nde na bisi bunkuga niyo nderera nonto nde na bisi na ntendi mboli enu ndebera mwana wakwa bisi ende barutite mbeto kirirwangirwa ukaria ntere inu kuma gitandani na guchunkuna iba ubongo bakubaia nonto kinya ibatigaga evidence ira yomba gutetheria polisi kiri uchunkuni bwago irato bya biriaga ndachiruta kithakani ciana mekanda na teako mekanda nao na irato bya na nyamonge na tosi batigeta mundani gwakwa ende morungu nde mwera baba utikareke eona mutingo Jehova tochokeria kwenda gwaku ngai kwa kwena muntu ukuthiuruka uko kaingwa menyithie bau bangi burantu bakumama nontu antu bageni batiumba kuya kuya kwa muntu na batire na batika bakaraku nontu bona ene bo tukuona uko arwa totiko barero kuya lakini na tokuga nanto bantu abonu ntumita tumatigania kana gekojo aja kuya uko kwetu nanto beto bakuruta wirenu kiripotera Meru TV kuma Nairobi ndogo ndeni ya Igamba Ng'ombe mbeta murimi wa Mbogo. Na tugitigana na ripoti yu ni ati nabo bamwe ba atongeria kuma rutere rwa Kiagu ira iri centrimenti nabo nibo mbithetwo kuthaba gichumiria na kuthaba kiromba ngavana wa Meru no Reverend Mutumanto Ethingia kwithirwa agikinyia maendeleo nterene ira ariwe wengwa nonto MCA wao ura wizikene ya Simon Ngaruni no netete nambe na kwithirwa akiremwa ni ngui yawe atongeri baba ngurukini betete nambe na kuga ati bo bakithirwa bakiambiriria mutaratara jwa kuyukia saini nikienda bomba kuthaba bakiberia MCA ujo kitene nonto tikyo akubatethi nakyo no mwandiki wetu anteto kuma rutere Jeff wa Gituma ari na nteto nguruki nabo bamwe batongeria kuma wandine ya Kiagu ni boritie Reverend Governor Mutumanto Ethingia gwikia witi na mbere kiri wandi eje ari wengwa nontu kwa miaka iri gutikyo bethirite bakiona utongeria ne bakawira Mwangaza na Simon Ngaruni MCA wa guntu guku inkwenda kuromba Governor wetu Mutumanto Ethingia nontu Kiagu Mwangaza Kiagu gitina MCA batu itukuromba Governor gwatuka kwa maendeleo jakaretwa ndene Kiagu tafadhali Governor leta maendeleo gwengwa kenda antu betu bakinyiru maendeleo nontu maendeleo jetu jejira ki MCA uri kiambi Ngaruni interview bitombo okinyira antu betu na kenda tuteka kumbrem Governor intobia Kiagu turetere gwengwa tukiuga for the last 2 years ile ya Governor ore araumire arariku batu twithirite twenyuma mono na maendeleo ni ontu mutongeria wetu uri aerwa kanyaga Kiagu I have a specific case iria kwenda kugira nonto Mpindi branch Mpindi ne savete a very potential area matuma na rangira na yetu ya produce area na miundeu area now Mpindi branch ediro kagita ka units ne ndari wonda administrator branch endongi lakini ego koboka kinya budget ire itherwa area ya emergency turigirite ati ndarasa tewe karido ni kenda ntuba baga kuruka irau na tumbe kwithwa economy u ikendereaga thai gutinga ari kurukira u Kiagu nitegwe ina affirmative action Governor wetu atutegere ameme ake iri na nuchu utigintu twonete buru locations cionde na nikenda Kiagu ikona development kinyani bonene gikeno kiao nyuma ya Reverend Mutumanto Ethingia kujukia Daktari Julius Mbijewe ja Chief of Staff kiri ubisi ya Governor wa county je ya Meru amunenkera gitiga Chief of Staff gitikira gitugurite turantu ba Kiagu turantu ba Mwangandia na inya turantu ba centriment nontu ba kwithirwa gukurukira Mbijewe tugu expect tukona mantu amega kumania thirikari ya Mutumanto Ethingia na mantu jetu jakara bwega na imotori wetu akumaja Mwangandia na twira mheshimiwa Mbijewe ibwega mheshimiwa nontu bakunenkera kanya gaka na ituje kwa mheshimiwa kwina hospitali otwakirinya na aragachuru riria mheshimiwa Eunice agwitwa murungu amweke antu ayega no atwakira hospitali inde mheshimiwa wetu na atejanire hospitali iria itarugurwa itugukuria mheshimiwa nontu yuko wejira rugura hospitali iria gukurukira timu ejire aja no twije amwe nikenda antu bagachuru bagekirwa ndawa hospitali iria pombe kuona gukunda gwa ndawa twije mheshimiwa Mbijewe ali Chief of Staff nuntu nawe kagite kala ka mheshimiwa Eunice no gwatirite nya Kiagu thai agatugwatira kairi
tuendelee. Ni ara bakirikiria baugite bakoja saini cha kweberia MCA wao kiambingaro nyigitene na kuria koti o amwe na mbunge ya Meru kubagwata mbaru. Itubangite kuthurania saini signatures nuntu bautwe utongeria bwa kiambi kiri maendeleo kutijo tuona buru ituonete wondinge cionthe ciina maendeleo lakini bautwe utino untu bumwe tuona buthithetwe ko bautwe tutina imani na kiambi tukothurania signatures cietu cia aturi betu bonde especially antu ba wondi ya Kiago bautwe turiuga tutina imani na kiambi twikia county assembly ya Meru na gwatwika county assembly ya Meru gatuthikira bautwe tukaigwa tunganiri nuntu kiambi atikubwa mutongeria gwatwika county assembly twemba mauntu jau bautwe tukaumau twita monga kotini tumikishwa tukuthikirwa ikoti nuntu bautwe utongeria bara twina bu especially ke wondi yetu ya Kiago ti utongeria bwageri. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagetumam. Na tugita na mbere nase nacio ngucanio cia munda jumoja wacho kwirikana ati ni jwa muingi kuma nturene ya Nkunga rutererwa Maitei na chini cietete na mbere kwithirwa ikigwata mwanki ni nyuma ya munda juju kwirikana ati ni jwithirite jukigairwa antu bamwe na ni kuna atinya bakwenda kwithirwa bagio kathoko na kinya sibitari ndene ya munda juju bakiaria antu baba ni baugite ati munda juju ni jumbite kwithirwa jukitumurwa kutibatere ni munda jwa kimuingi na aria ntuke naruo na ndi antu baba bakumbite kana kariba ruteru bakwithirite bakitema ni kwithirwa bakiariria untu bubu na nuntu bura kinya DCC wa Bore East ombite kwithirwa agikunjira na kuwa kuringana no chunkuni bura wewe ngwathithetie nibo kuonania ati ni munda juju ni jwa muingi na bo baraba kwirikana kwithirwa bakigairwo munda juju kinya bo batumirite na kuwa bo bari tayari kwithirwa bakievera mundene juju ukeya kwithirwa ake sheria ikethirwa kithingatirwo ura kubatere na yombe kwithirwa kionania ni munda juju ni jwa muingi bo bakomba kwithirwa bakievera mundene juju no mandiki wetu anteto kumarutera umwendele ibuni na ukinyite Antonio una turetera ripoti ije. Akariba Nkunga location ya Maitei erere wandine akirwa na ribore ibabwethetie mucemanio kwariria munda jwa muingi juraba kwa iyo jukitwe ni antu kiumbe. Mimi nilihamia hapa mwaka wa 1988. Hiyo uwanja nilikuta kama ni ya county council na kuna kazi hata nikiwa subwete tulikuwa tunafanya hapa. Kuna maji hata tulikuwa tunashimba hapa na hatukupata mtu wa kutuuliza. Hii kiwanja lazima tutachukua, lazima tutainyakua kwa sababu ni yetu. Hii ni mali yetu. Sisi tulisumbuka sana fight for this samba. Hatusemi ni makosa ya mtu ambaye anaishi hapo sahihi, lakini kama ni heshima na tunajua inaweza kuathirika, sheria ambayo inapaswa kutumika wacha na itumike, turejeshe mashamba yetu. Na baruga hizi ngwethekia chiga utetheria wita murine jwai jomantu mwangapo menye antu aje ikwao. Nawe akiaria DCC wa Bore East Josephine Njenga ariwa kuringana na tweria boa munda yoyo muingi. Ile habari nimepata ni kuwa kweli hii ilikuwa public land, ilikuwa set aside for Nkunga market, kuwa registered under the County Council of Meru. Kuna nyumba zimejengwa na zikijengwa wamepeana notice order ya kusimamisha na wale watu wamedharau hiyo notice. Tukifuatilia ifaulu tutakuja tubomoe kwa sababu walijenga kama sisi tumewapatia notice ya kusimama kwa sababu hiyo ni mali ya county. Hii ardhi iko under the county government of Meru. Sisi ni watu wa serikali kuu. Tutashirikiana lakini mwenye kukanyanga mbele ni wao. Na boba kiaria Akariba Nkunga baruarira munda yoyo acoka kiri muingi bakena muno bakirwa sibitari amo na thoko ya Kithai. Kwa sababu shamba ni kubwa pia tujenge hospitali, si ndio? Tukue na hospitali, services zingine ziko huko. Kama mnajua location ya Nari dispensary. Maitei tuko nayo. Kerwa iko. Kerwa location ziko nayo. Kedhima siku na Nkando. Sisi watu wa Maitei tuko na nini? Hata nimepona. Nimeona nimepona sasa.
kwa sababu hospitali ikikuja hapo mimi nimepo tukero kinyaibo olisi tukwenda gwakira na security antu bankunga bore magwita inyamite tuija gwaka na bokire baraba kuthwanirwe ni bobo yete munda yo barua baba tena thina na sheria thia to kuonekana iyo mwingi be tayari ucokia boni ngwiri atika murego ndi itobia ndego yeje mundu uja ukethera ujukiti ujoba kiri yoka ngangana ugakonoga kenya uni ngethera ujukitie kadaka serikali nandeta nandaka nandadia njetera mbija kuburangiwa kana mbija kudiwao konenga na ipi kwatieka ni kweli ndikizakeni ndiye ni minister of land nyarojo nomurengera ngegera mpei ni minister of land uniga without kirinda kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wala Iboni. Na tukitigana na ripoti huu tukithira tukithiora muthigo mwanka ruterene rwa Igembe na na mubunge wa Igembe Central nwenda nikile nethiritwe akiaririe muingi na kubera ati barabara ira ciathukangire cionthe ikomba kwithirwa ikiambiriria kurimwa kugikinyira mweri kana ikithirwa ikirimwa kugikinyira mweri jwa 6 na bo antu bawe bara ukaria bo mheshimiwa uju barani bakana batongeretwe ni mukaririgite wa kigina kia CDF rutereru wamona pia wowe na nibothiritwe kinyao bagitana mbere na kwithirwa bakiariria uthondeki bo barabara ya Kabosere mwakira gwita Kwanjilu rutererwa athiru rujine no mwandiki wetu wa nteto kuma rutererwa rwa Igembe murithi wa ba ari na nteto utariria mubunge wa Igembe gatikati ule wijikene Jandan Kiri narikitie kuga barabara cionthe iri ndene ruterene ruru barabara ja inyanyo ikethero ikuthithwa tukiuga twakinyira mweri jwa 6 niri thukangite ni nduji kumania na mbura ira yurite ito maintain barabara tuna barabara inyanya tun kwa mweri wa 6 thaigetha twanjirie ngui gwitikia no ngui tarire mheshimiwa ndani gile ndani chairman wa kera ene Igembe Central katugite ko lunch barabara kuma wakanake wita Kabukuro mwanka Impact barabara tumigwire grading ai opening tumingrendi na tumigire mwaram gukurukira PA wawe mwana Jakubu rirethiritwa kiruguraia kwambiria wa kwinja barabara ya kuma Kabukuro barabara yetu kuma stage ko kana kya kuita Kabukuro mwanka Meru National Park nwechogerete inje to wathethia na Meru National Park kuma turi na ruari nitukwine bukona barabara tatongwa kuma mbwe mbiba tuirendi uti MP ngo vandi antu Kabukuro kuita National Park na no ntubo tumikiwa ntuba baturingere kuri nyingi sana banture na kile oginya kacho gindara na no ntubo bubu tume wakambiri project mbere babare mirure kenda irura nterisa Kabukuro Kariobangi mwanga Meru National Park nandi mubunge ujo na ugite ati barabara ici ciathukangire na imwe ciaterwe igitarira ajarithiri na igacokanirwa kairi cionthe o amwe na barabara ya kuma Meru Park wite mwaka mairi 3 ira itite na mbere ikithithagua uko babare ture ingi karura ira nkuru nira njeru to basmentini so batu tutina wana mbere tunabare kutine nire kirula minya bubu kuona duaringo ronke olelasia anda sesi ndo ndi kuroboya kiri please yani bucinare utabukanga nethira itira mugura wari kutene lakini yake 5 yetu no utari anga bukuona buto methia na kangwanda kwa swera atori bonde na karibonde ba Igembe Central barabara tuna barabara inyanya mbia cia kilogera mwariana na thai nirio mbire umire na barabara ikali mchonde no te barabara kinye mwa gari maso tikati toreo dire njiro mere tutura otomelo lisia tunjire maandire nyanya kila kitu kuma intobiondo bimira no ntoni ntoberu gogo barabara ya tevya ndo bawe to sana tosogere mwazimi wankatho tuone nya barabara ya Kibukona kwena mamwanka nazo no park ne wegro lami waromere mwa gelengo na miaka ko myethiri rero mbia cia tujare yunji ni balala ndizira gerengo kenda wetagora cio mbeze ndu thaini rere kuoneka thai kinya ndo Kibukona ngegorite kwaruganga tosogere mwazimi wankatho sana itukuona mbura ni urite atwetoketha barabara cietu no tuchugulikira enda no kinya bitu aketha biombo kinya thokone barabara ikaina thina muno mira yetu iraturo twikila na tirona wakura ntu barabara ni rai nthuku mheshimiwa ndani rungu ukari na kutharime murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya Mirigoni ya Igembe mawa
Na turi rutere oruru egembe na ndeto gachoka rutere rwa Igembe North inara nakyo gikundi kia arimi kira gikumenyekana ya KENAF tukuyana rwa nibakombete kwithirwa bagikinyia kirimene kia tamani rutere rwa Igembe North na rabatire na mbere kwithirwa bakianda mite kirimene giki na rabagwite nigikwenda mite mingi nikienda gichokanira oura kiari amona buntu kwena rwa nibonenie kwithirwa bakithithia mantu mwanya nontu nibabatire bakianda mite zina njira ya utaalamu na ara na ndibande mbila cia miti irichio kana mbeu ya miti iriyo na arabetite na mbere na kwithira bakiuga miti izi ikomba kwithirwa igikura bwega na igatetheria antu kana ikaguna antu ndene ya rutere ruru akiaria nwe Kageni Mary Kageni urani wa gikundi giki kana murungamiri wa gikundi giki KENAF netite na mbere na kwithirwa akiuga ati bando kigirima giki no gikwenda umenyeri bubu ingi nikienda miti izi yumba kwithirwa ikiuma bwega na jita na mbere kwithirwa ikiguna antu ntereniu amona bu netite na mbere na kwithirwa akiwa mitira bandite mwaka muthiri nionekene gwita na mbere kwithirwa ikigwata ni nyuma ya kuruba Njuri Ncheke kwithirwa bakiyukia kanya kao kagwita na mbere kumenyera na kinya kwithirwa bagikaria mitezi no mwandiki wetu Nteto kuma rutere rwa Igembe North no mukiri wa Nkunja na Nteto utariria Toria Kristo Tamani kiama ya arimi ya KENAF ni kinyete kirimena kia tamani na moroto kwanda mitenge kenda otira kirima keke usokanira ende bawete mwaka yone banjerete ono talambonge babwero bakwanda mbeu isemete Sinboy tochi anda chiakura chiongwa kwa uramea nini makara yakareruka na mbeu kwamba itate kukura na yakora bakara yae na irio mbeu yakura na bidhe boya alafu muteora yo ichanda yongwa yakura atukomba kwetha twina mite mingi area hii ene mbinu enjero ya utegera mite akura no ntuko area simwe ya Kristo utumba kinya lakini ina mbeo ya yeye okaela na no tumira inya banda ukatumira banda ya kwenda kuraya uro kwenda na mite ye komba okura na itetheri kuringana na Mary Kageni urano wa KENAF ende kirema kini kibachire kweta na mbere na kumenyera kenda utira kontuko miteni ukora Kristo area ekonto yako injukumu letu nyato ebatu ekoro to ebatu antubana ke yani they represent the antubana ke na bwekoro as well tubateri Kristo miti ya kienyeji tunataka tuongezewe na ninaomba hata vile tulifanya grupu yetu ya kamati ya kulinda hiyo msitu Bwana Chifu nimeshukuru hata pia wewe kwa ajili umefanya wasee wote tusikane pamoja na wananchi wenye masamba. Tulisema kila mtu atunze ile miti alipanda, tulipanda kwa hiyo msamba lake. Tukiona ule anang'oa tunapuguza yeye. Tamani kwe area mwe kwenda ina landslide like kuna a lot of erosion. Area yake ya kukaraka yarawa for sure antuba mutu atukaya thina. Kwa tore ekoro itungangane okomomoka itungangane sana kutetheria area ikene tika momoke twande miteko wingi tore antu ba natho ba Meru na Kenya yonthe ito twande miteko wingi kenda tombenya tu utethia michi yetu ende kumania nabo metera ya andi mwaka muthiru nionekete wita na mbere okura ani kumania na koroba Njuri Ncheke kuwa bakoya kanya ko kari kirima ke twanda in mete ya kiasili indigenous tukachoka tukaanda mete ya matunda na ya urethia bongo betawafunda na yuchi kora haraka irombe kia utumira kwanda kutumira kuma kona mbao na nya mete waka mwaka njana tulisema hiyo miti haitakanyangwa na ng'ombe tena na hakuna mtu atang'oa ni tena na shukuru wasee wa Njuri Ncheke. Siku ile tulifanya maandamano ya kuhusiana na hiyo miti, hakuna mtu amewahi kufika hiyo mlima. Tuko na chama ni yule tuko naye hapa wa mlima, Bwana Joseph Mutuma. Tumefanya hiyo kazi usiku na mchana, atulali tunaingia kuangalia ile miti ilipandwa. Na kweli inaendelea hata saa hii. Tangu tukae na wasee wa Njuri, hiyo miti watu wale walikuwa wanang'oa, hakuna mtu anang'oa, hakuna mtu anaingiza mifuko katika hiyo msitu. At least the people are very cooperative, watu wanadhu na watu wametusingira, wamekuwa watu wa maana na watu wa kutusaidia, stakeholders wote wametusaidia. Nikiripotera Meru TV kuma Tamani mutu ate Igembe North mbeta mukiri Onkonja na tugicokera aja taunine ya Mutindo ni ati nayo mbeu mbithi kana antu bamwe vijana bombete kwitha bagichumiria na kwithira bakiuga ati
bakiuga thirikari ya mutumanto ethingia ni ndongi na bageta na mbere kwithirwo bakiritaniria nayo ngugi na ara bakuga kiri thirikari ire kurukite batona ngavana akija gukaranthi nabo na kwenda kumenya mathina jao kana kwithirwo akiaraniria nabo indi ni bakuga gukurukira ngavana mutumanto ethingia ni thirikari kwenda gukaranthi na antu na kwithirwo bakiaraniria nabo na kumenya mathina jao ni betete na mbere na kwithirwo bakiuga bakaritaniria na thirikari izi ngugi na bageta na mbere kwithirwo bakimukaria na njira cionthe mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga na Ndeto Utariria ntuko na arua antu babethi ni bombete kwithirwo baumirite na ni aria bombete kwithirwo baikathiria thirikari enjeru ya Isaka Mutumanto ethinkia na bauga bakomba kwithirwo bakiritithaniria ngugi nwe na bagatetheria na bagwikira ona kinya ntuku iria bakomba kwithirwo bakithirukanira mutindo ajunthe bakitheragia na bagitigaira kwina utheru buria bwagirite aria bakuthumbia thirikari irario na bakiugaga nirari na rukonkuruki tona kanya ocemane kinya ngavana paria mathina jao paria mantu jao na ngavana abathikira lakini ngavana obana wa Meru County Reverend Mutumanto ethinkia bambete kwithirwa ethikira kajo gantu babethe bambete kwithirwa tugita tugakara amwe discuss mantu na tukomba utethia mbeo mbithi ndene Meru County kwa batu mbeo mbithi itukuga tu feel empowered itukuigua tingo tunganiri ithirikari irerio na ikia tumito megwata njara na turiuga 20% that this will be the longest serving governor. Bita Robinson Mutembei, chairman wa kiama kia youth Meru County, iturigiti kuatanira na tukathiria mpatho cia ciama mwanya mwanya kiama ketiania kiama kiembe kiama kiimenti kiama kia buri kiama kia region kiama kia nyambene yubionde turathiririe twamwa twatanire turi ayuthi ba Meru County na tuye na formidable leadership into kebieleka kwenda ku thank leaders bonde ba youth bara batwitikirie na batutara tui executive committee yo batongeria na utongeria initiatives ya youth cionthe gwe emberera batwere ingwe yo trimana na governor wa bana o Meru County ewe Reverend Mutumanto ethingia uratwa bati utrimana we tumwelesa mantu ya Meru Youth Council Bill ira yandikinia youth ba Meru bakienda utethuka na nkienda kueleza kwa kifupi imbivyo tukwariri tukiwa Youth Council Bill. Youth Council Bill imbili ratwambiriri kuandika after twe kuona ayuthi batio utethuka na jirere batire kuma ki county government kana kuma ki thirikari yetu ya Kenya na tociuria na tumbike kugwithia kienda muyuthi wenthe ura wi ground na muyuthi ura wenthe okwere ukira aumba utethuka na jirere batire na tuona nikaba tukeria kugwithia sheria yetu ira ikomba ututethia Meru Youth Council Bill i bill ira yandiki kiende tethia muyuthi oro kwina ndwimbo ciawe na atona umuntu wa mutethia i bill ira yandiki kiende tethia muyuthi oro kwenda kwa mutongeria na atona right empowerment i bill ira yandiki kienda yomba kwithira iki empower vijana na manto ya agriculture manto ya youth and sport na manto ya creative industry yau yonde ni tutongethia na kina vijana baba kwenda kuthoma na njira na ithomo kia bia ubundi na ithomo ira bingi byonthe itutongethetie ntetu cionthe ki Meru Youth Council Bill na sababu bangi baraje otikintu tutona youth inclusive lakini through governor Mutumanto ethinkia na kombi go spare time yewe kenda araniria na youth itomushokeria nkatho mona geni tukwandika vijana on Tuesday tutete kutheria zako cietu tutakwenda kwa mutuma hard time toko mutuma te ugakarario kagitaga karaja kenda toko ciithirwa ciina roko nyaboka muraithiri muntu atheri na atheri nyankoro kuthera kiki mwire nyankoro ene theri na ndei to mwite kumugwata mbaru tukateria thoko twitwingwa tutikwenda uteje bwa government no tukawira na tukinyangira na ibo batumite thoko cietu cigiaroko baraga ikorea kansore batari korea kenda thoko ithirwa indi na ndino tutavijana no tutena youth inclusive na governor wetu ibaba wetu na ndo tugaita ngugi batu tukatheria youth tawa na youth tukawo utemu youth muembe utemu youth mutiania utemu youth movement kana mu youth obore twinthe tu youth ba Meru na turiwa Meru 1 Meru 1 Meru 1 secondly ndienda ku address the former governor Tawira Mwangaza ogwe o spend the time in your regime kutheria county cia county
uteta kinya ntuku imwe utheria thoko, uteta kinya ntuku imwe kuanda miti kana kuthithia anything. Uteta kinya ntuku imwe kutheria thoko, uwita kuanda miti kana kuthithia anything that concerns your docket kenda twithira twina clean county. Lakini thai no raere your station mandate egwita bakimurika naro tiete ruko na ikankubera. We have videos cia rotiete obisi ekari the governor's residence area Ngoi o retirement waku yang komakuo governor atugua kithira kuri muraruko twethira twinwe Meru County ikawira mwangaza na ndenda ku emphasize governor etu mutuma ntwethingia nethirite a very ngoro a very mwere na twayete this initiative na jau ni jonda kia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndendere mutindwa jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Na tugite na mbere kana tugitigana na ripoti ungienda kwithirwa ngikurikania ati kiumia kia CWA kana kia Ekroba CWA kira kitherwa gikithithika rimwe ndene ya mwaka na kino gikumbite kwithwa gikithithika ntuku na Arua ruterene rwa Consolata Kitoro. Ekindene ya kiumi giki Bishop Omweru waja kaunti ya Meru no Murugara no gumbite kwithirwa gitongeria kiumi giki na rombere kwithirwa kiariri muingi na kuga ati aciari nibete na mbere kwithirwa bakimenyera ana bao nontu igitarire ana betite kwithirwa bakihinga skulu kwithirwa kuri na mantaja maingi no riti aciari kwithirwa bakimenyera ana baba na kinya kwithirwa bakibarita na mantaja mega nikienda na baba bomba kwithirwa bari na muturire eju mwega nguruki no riti ya Kristo na muingi na kinyanto bonde kwithirwa bari na ngwataniro nontu nibu mandiko ya kuritana ntu bombe kwithirwa bakigwatanira. Na kumania na ripoti hiyo ngakwira uno ngomba kwithirwa ngikira gatanta nteto cietu gorobona arunga gucokeria nkatho cia mwanya nontu kwithirwa uria mona batwe na kwithirwa ugite na mbere kuwatana na batu kuthingatira kiri mitandao yetu Meru TV Kenya Facebook na rutere rwa YouTube na Meru TV Digital ukwamba kwithirwa ukiona nimbi yo ngo tuthia twikuretera na mantu ya kwithirwa ya kiumira ngakwendera tuko puthongi na ngakurorikanira ujo ni ntuku ya Sunday tuko twithira twina rumuri rwa siasa na ukienda kwithirwa ugukurukirwa tuketha tugitegera mantu kathumba na kumenya kinya nthiguru yetu ya Kenya yetite atia nikienda tuketha tugitigiro nyuma na kuuke ya kwithirwa ugukurukirwa ni mubango jojo uri mbetajeri wa cheupe ngakwendera utuku buthongi.